Comenzamos día con una meditación cortico y poderoso. Awe Dios que papo medita. Presenta pa Romaida Stasia. Oyente ng buen día. Hoy nos meditación te titula Humildad. Y esta saca for die boek de Lucas. Lucas 4, versículo 1. Y esta visa. Pa sobra turhen ku alza sumes, lo que da humilla. Ma esun ku humilla sumes, lo que da alza. ¿Cuánto ves Cristo a pasa humillación? ¿Cuánto biyanang a humille? Pero estaba taisung kwa queda humilde. Mas que kiko nang ahasi kune, mas que kiko kunang apapya kune, ela queda humilde. Taba tati momento nang ku ela acerca astes nang kuta contra ji. Imita kere e persona aqui nos mesterta awe. E hende ku mas que kiko hende ahasi kunos, nos queda humilde. Pues é importante tá, não para nos conta para gente, pero importante tá para nos conta para Deus, para nos saber que Deus está pensa de nós. Pues sobre al final tá nós lo recebi e corona de vida eterno. Se nos queda orgulhoso, vai atrás de gente, amanhã Deus que nós também tá den esnang com o guardo queimado em forno de candela. E esse seguro lo has no Senhor Cristo. Ta pensei-me que curachabo awe, para borrer sabe de Deus, para botar ende humilde de coração. Feliz dia, pavo.